ekhaya lemphefumulo isonto manje lapha ekhaya lemphefumulo ngendlela okugcwele ngayo engazuthi isabatha lapha ekhaya lemphefumulo sisafuna ukuhamba kwesiyozwe sizwe ukuthi abashumayeli bakhona balapha ekhaya bathini kwenzakalani njengoba sibona kuyisonto la kugcwele khona nabantu namaNazaretha lawa angakayifaki ingubo emhlophe so kesizwe kubashumayeli beke besithathe besibheke ukuthi kwenzakalani ekhaya lemphefumulo njengoba kuyisonto nje sibona kugcwele kanje ukuthi kwenzakalani angezithi rice phakathi baba manje awusathi usibeka umshumayeli bayisikhuluma naye ukhuluma nomshumayeli uMajiya mfoka Thusi yebo baba yebo baba sifica kabi sibhizi siyasebenza mfowethu ngiyathuka nami kuyisonto ngibona kuyaphithizela khona nje abantu abangayimbethi ingubo emhlophe ngibona nezimoto kugcwele ngathi impela umhlangano ngathi kuze unkulunkulu wethu uNyazi Lwezulu ngendlela engibona kuphithizela ngayo ngithukile nje nami ngingena ngathi hayibo kuze ubaba wethu kuze uThixo wethu noNyazi sengiyathuka ukuthi hayi
kuyasetshenzwa ngitshethi nje kuze inkosi yezulu nomhlaba unyazi lezulu njoba kunje kwenzakalani Shumayela baba Mfene iyadidi indaba lana emzini wenyazi lwezulu ekhaya lemphefumulo nathi siphithena amakhanda njengoba nathi singabafana nje abayidodlongwane abavula amasango bavala amasango kulomuzi ngoba lo muzi akona asibona abashumayeli balapha bonke abashumayeli baseNazaretha bonke abashumayeli baseNazaretha ithi inkosi unyazi lwezulu lo muzi umuzi womhlaba wonke abantu abambatha ingubo emhlophe nabantu abangayimbathi ingubo emhlophe ngoba nabo bangamaNazaretha sekusele nje ukuthi bambatha ingubo emhlophe manje uyasidida lo muzi nathi sesishawuva ngoba ikhona imizi eseduze esihlala kuyona imizi yasemakhaya la kwesinye isikhathi ngamasabatha siyahamba semakhaya sibuye ngesonto sesizobheka ukuthi ukuphi umsebenzi esingawenza ngoba umsebenzi mningi yalapha ekhaya yenzakala kwesinye isikhathi silale khona la emva kwakho igama leli lakhiwa inkosi unyazi lwezulu wathi asilakhe kwakhelwa amakhosi lawa segeziwe afe empini zasendulo unyazi lwezulu lafika la lihamba ngemoto kwakuthiwa iyabonwa insizwa kaCele ebuthongweni imfihlakalo yabona emalala ngemkhona ehamba ngemoto ekuthiwa ihips uthi yayigcwele amathazi ithi awungitsheleni majiya la ukuthi le ndleni eyithi abayakhe la ikama lizohlala amakhosi amakhosi esesiwagezile thina boshembe kusukela emandulo neyinduna namabutho kodwa bese eyihlukanisa indlu njengoba la mawusuphenduka uzobona kuneminyango emithathu khona ikhishi bese kuba umnyango ongena inhlalisuthi yonke inhlalisuthi amadoda bese kuba khona omunye umnyango la kulala khona abashumayeli kodwa baba wakhomba wathi kuyongena abagcotshwa kodwa indlu yamakhosi neyinduna bathi ufake lamathazi wakhipha amathazi ukuze sisukume ke siyakhe thina besingazi thina ukuthi kufanele kwakhiwe izindlu ngoba besazi ukuthi sethempelini lethu bese kuthi lapha ngaphesheya duze mawubuka nakhona uzobona kunendlu lapha ewuhuntshu nayo ijamengweni nakhona unyazi lwezulu lafika omunye umkhokheli uyafika lo mkhokheli wakaZulu uthi ngithunywe inkosi ithi abashumele balapha ekhaya kade abatshela ukuthi abakhe ijamengweni lapha ngoba bayakhona ondondlunkulu basendulo asebegeziwe kanye nabakhokheli asebegeziwe bathi izingane zaba zakaphenduki ukuza la ekhaya lemphefumulo manje ushembe sebagezile akuhlalwa lapha endlini le ekuyikhaya lemphefumulo kungenwa ngoba ushembe lethi imphefumulo zayigeza idala kabusha eyenza abantu mase igeziwe iyaphuma bese iqungquluza ngaphandle ayinandawo ukuhlala lo mkhokheli ukuthi laselithi unyazi khuluma nanabo abashumayeli ukuthi abaphuthumise bakheleni sase siyakhake liyantu saqala ngayo kwasekulandela njengamanje ubona kuphithiselwa kanje lapha ekhoneni noma kubonakala kancane lo ladongo lapho ngiyalibona umqalo wendlela lapho ufuyile abanye basuka emsebenzini umqalo wendlela ngakho ngomsebenzi ngisho khona lo wenziwa lapha ubonakala umqalo wendlela efika kumama wamagumede oqhamuka kamaphumulo uthi ubona umqalo wendlela eqhamuka ngale kodwa lo mntongo belengeke bekuyintanga ehola intombi khona nezincane okunye kubelethiwe okunye abanye seku inkohlokana zezintombi abanye abaqhamuka ngemuva ukuthi babevunule kodwa bevunula isiZulu yayisithi umqalo wendlela hamba ungitshelele lo yamshumayela uthi ke wayekhomba mina uthi isipholi esinjani leso ngane ekhaya lemphefumulo kunendlu sasiyakhile eyayigadi ikhaya lemphefumulo ukuthi kungalahleka amathuluzi esikhathi sakhe kwasekuhlala insizwa manje insizwa zahlala ke unomphela kodwa sibona ukuthi le ndlu kufanele kube indawo yesipholi ngoba ingemva kwendlu ekhaya lemphefumulo okuyindlu kababa useyafika umqalo wendlela uthi awungibuzele kula mshumayeli manje ukuthi isipholi esinjani lesi la kuhlala khona iyinsizwa njoba singcole kanje iyinsizwa intombi izongena kanjani ayibona intombi engiza nazo la
ekhuluma nalo mama wathi le ntombi engiza nazo lezi engemumva oyibona ivunule ngemvunulo esizulu intombi zengcuce ezabhubha ngemihla kacetshwana zayisezintombi nazo siyivusile emathuneni sayigeza ngoba ziwukufa njengoba ubona ezinye sezimxhiliba nje esigugile ziwukufa ezeni ngoba zafa kabuhlungu ngicela manje lezi intombi siyilandile thina boshembe bese kuba yilezi intombi ke eninikelela ngamashumi noThurani siyayilanda thina unyazi lwezulu ligeza ezinye seyikhulile ezinye zineminyaka emide kakhulu zingokhokho ezinye zingokhokholuthi phezukweni uthi ke mtshela uthi abavalelwe yamhosha kunomhosha lapho valiwe nanku iwo lo osetshenzwayo lo kade ubuka manje ovitolize lo mhosha ngahluleka ngithi ngicela uhulumeni kodwa uhulumeni iyabiza ukufaka amakhalvethi ukumboza umhosha lathi unyazi masibi kwathi izenzeleni nina sizenzele thina ngamase siwanikezwa unkulunkulu wasebuhleni siyifakela ama reinforcing senze zonke sesubuzileke ngoba sijahe ukwakha umqala ndlela uyathela sesubuzile sesiyaqala manje sesiwenzile ama trays afa ukhonkolo sesifuna ukuvuka namhlanje njengoba ungibona ngigqoka kanje ngibona ngiyaphukula ngiyasebenza njengoba ungibona ngifasa ukhala siyovusa ke manje ifoundation sikhuphuke nayo ngoba sekujaheke intombi kuthe mangiqala kanti uzohlatshwa ukufa njengoba ungibona namhlanje ngiyafika nje ngivelwa ukhukhweni lokufa ngeke ngashawa isini la nje Mshumayeli ngeke ngezwe kuthiwa uyagula ngiyakukhumbula ngikufonela ngelanga ebusuku ngithi angibuye ebuhleni kuyisabathi ngazathi Mshumayeli ushembe unyazi lezo nginqabe nawe ngiyathuka bese ngikubona usumqemane kanje isimanga ubatshazwa ubatshazwa Mshumayeli siphatheke kabi sonke ngayezwa nami ngikufonela ukuthi hayi awukho right kodwa ngathi nje Mshumayeli siyacela ushembe esimkhonza ushembe unyazi lezo nginqabe nawe bona manje namhlanje umqemano umuntu engaphili ukuthi izolo bokhona izolo bengikho ubona ukuthi ngikuqoza kwashonela ubonile mfowethu Thusi mina indaba kaShemba ngiyazi ukuthi uNkulunkulu asimazi ubonga kanjani Thusi futhi angazi ukuthi ukhonzwa kanjani uNkulunkulu ngomthetho lento ingishaye kabili bese ngihamba ibhedlela eziningi kwaze kwasuka unyazi lasuka eNazareth ngoba lizembe yeba usukunyiswe imithandazo yenu Thusi ngoba lesikhathi wena ungifonela ngiyakhumbula ngangisesibhedlela kula kanzima sengene amasonto ayisihlanu kwasekuyo lesithupha lesikhathi ungifonela ngakho abantu ngasha uvalo ngizomla ukuthi abantu bangibeka emthandazweni bathi mina ushembe nje ukuthi uyabeka emthandazweni imithandazo yenu iyona yangiphilisa ngaphiliswa mina ngosuku olodwa ngathi ngiphume theater ngangiphila kwakhala odokotela bathi wena kade ngomthetho befanele sikuhlalise noma u3 weeks esibhedlela kodwa uyaphila manje ngaphila nje umubona lento iyangidida nami uthenza kanjani ngabuya umzimba ngoba begcwebe bese ngunguthi impi yomubi ingihlaselile kodwa ingaqalanga ngami iqale enganeni zami kodwa lokho akuze ukungisiza ngalutho mfowethu Thusi lo ngikhuluma na ngoba nginonkulunkulu unyazi lwezulu lingiphilisile into ekufanele siyikhulume thina ilo msebenzi ushemba sithume wona kwemphefumulo yemndeni yethu yasemandulo njengoba ubuzi ukuthi kwenziwani la isonto namhlanje benginawe izolo ngikubonile ngesabantu noma abantu bebaningi bephithizeni nathi siyasixakeke sithi kodwa abantu ngamasonto kufanele benze izinto zabo babezani bathutheleke la uthi uyabakhuza uthi hayi phela asisheshe siyeke isonto kuyolungisa emakhaya bathi sizokhipha imndeni yethu thina unyazi lisitshelile ukuthi masisebenza la sizokwazi imndeni yethu izophuma esigodini sosini njengoba uthi uvitolizile ungababona abantu bangena emhosheni yazi lo mhosha uphuma ehostel lapha ehostel abantu bakhona abacontroleki abanye bajikijela ngisho amabhakede anamangcolisi abanye benze yonke into sithi musani phumane emosheni bathi kahle baba ithina esaziyo lana emosheni siyasibona unyazi lingene phakathi likhipha izingane ezaphuphuma zasendulo ezinye ziza likwazi ligeza mase siyibona thina lo mhosha usungangcolile nami ngiphuma kiyo nje impela ngithi phela nami nje ukubona umnazareth ugcwele udaka nje ngadabu phela into engayazi ngicela lo baba uthi akugijinywa la ekhaya ahambe kahle mtsheleni sukumanekela nikhulume kahle naye baba Thusi ngisho ukuthi kuyasetshenzwa la mfana kithi manje ke abanye ke bafuna ukuyibika nje obuduza abashumayeli abashumayeli bangene ngaphakathi ethempeleni isikhathi kanginazo mina sengoze ngibone mhlambe emini sesiyokhuluma nalabo abanembuzo sesiyocacisa njengamanje ngiyosebenza ngoba unyazi lwezulu lathi kumina ngabona amajini imisebenzi ukuze ihambe ekhaya lemphefumulo ngoqala wena qala
mangibe umhosha ngena qala mina ngimbe nami bese belandela abantu makwakhiwa indlu ngena qala ngoba kwasho uNyazi ingakho lemizi yakheka nje ungathusi hayi ngiyathuka impela mshumayela ngoba nami ngikhuluma iqiniso nje kwafika ubaba la eze la leyadlu leya lento ngayithuka ikha ukuthi la sazi ukuthi la ekhaya sesikhumbuzo bekuthiwa ushembe uyinto ushembe munye hayi lonke ngakuvuma ngale langa ukuthi ushembe ngampela munye uthi ngolokubathi ukuthi bawufika enkosini uthi ukuthi baba ngizocela ukuthi lukushintshe ukuthi hayi ungakufuni lokho ifuna lokho manje ngibona uNyazini ke inkosi yamakhosi ifika la yafika uNyazi la kusesikhumbulela leyandlu ngiyakhumbula ukuthi kwakuthiwa indlu eka 23 no 14 no 25 lafikela ishintshe lathi ikhala lemphefumulo sesiqedile ukuyaka ngathi mina hawu thina siyakha sasazi ukuthi indlu ukuthi umasho wonke uzokwenza 23 no 25 no lathi ikhala anikwazi ngoba ngikhumbula ukuthi abantu kunetha bakhala befuna ukungena sathi cha kufanele siyobuza uNkulunkulu ngoba ufike wenza umsebenzi lo athi ubuthela abantu la imphefumulo abazali bethu ababhubhe empini zasendulo nabakuthangi nabayizolo nabafele emazweni njoba ayesho ba ingakho ngithi mina ngiyacela leya DVD uyenza abantu bayifuna beze uNyazi ukuthi lathini lingaphaka ngiyocela babuthi sesingakhuleka ningena kodwa manje nifuna ukuhlala emphefumulo kuzani gcwele imphefumulo la kwakwahlalwa nemphefumulo endlini engasenhla kini kungena nombani noma ngena lo usokhaya bathi baba hayi nina nendawo enkulu esikhumbuzeni akhani indlu lapha pheshe ekhomba lapha pheshe enkulu nakho indle enhle ngoba niqale ngento ngendle enhle yokuhlala imphefumulo wathi ke sukani ke nakhe yona akuningangeni la kwaba kadlazela ke abantu masibatshela ke sabhekiswa sabekezela ngoba kwakusho uNkulunkulu namhlanje abantu sebeyaqonda lokho akusekho lo lahlevana ababena ngiyabonakala uGco ngoba nampela ngoba ngisho ukuthi ngagcina efika la baba kodwa kwenzeka isimanga ngaphuma endlini ngithi ngiyecrossile eFavors ngabona imoto idrive ephusheni yayingenela yona la imoto ihangena imoto ayopaka lapha emfihlakalo esibonakalisweni ngayibona sengehla ngafika kwakhe ujama engweni lo ngafika ngasebenzisa okwehlala ngathi hayi lesibonakaliso ushembe yakhuluma liyakhuluma uNyazi ngeza ngathi hayi angizosebenza la ngathuka lokho njoba ngibuye ngizosebenza nje njoba nje ngiphuma lapha mfana kithi ushembe uyasazi ukuthi simfa bangasinalutho ingakho ushembe abuye bathi ingakho ushembe akadingi inkomo akadingi imbuzi akadingi lutho imindeni yethu yayisishela size nezimbuzi lo ushembe akakusho lo kodwa ngoba uyakwazi wasezulwini ukuthi uma abantu bezokhalela umndeni abaqhuba impahla uyayimukeleka uNkulunkulu kodwa ushembe la ekhala emphefumulo uthi mina ngifuna inhliziyo zenu ngoba inhliziyo zenu izona engikwazi ukuyisebenzisa ngilanda okhokho benu ababhajwe ehogweni nababhajwe ethixweni zabo la ekhaya ngokusebenza babona besebenza kanje abanye bafana nami nawe basebenza njengoba banalutho kodwa egcineni umzi umuntu esesukuma nama isenikeza ithuba athi ngibona ushembe ekhipha okhokho bami basendula amakhehla angasenayo inwele engasenaboya engasenalutho bathi nina nibobo nguNyazi ngoba nina okhokho benu abenibenzela izinto yingane zayizolo lezi bezenza izinto zikhe eswini ziyeke thina esabhubhe empini zasendulo ushembe usakhelele likhala emphefumulo lethu ayikho into engangeni la mfethu ushembe uqonqa yonke into abathakathi lahle idamkokwenu uzwa abantu bekhuluma la ekhala emphefumulo manje kwakuyisonto nje namhlanje zingaki lezi namhlanje i-date mhla ka16 namhlanje mhla 16 njengoba kugcwele kangaka nje la iyathusa lento onjalo ngamasonto ungazi ukuthi isabani lithu kuNyazi singaka siqala sithi inkosi yamakhosi abantu balethe ukudla lapha bathi balethe bathunywe emndeni ndaba ayizobalethela isimali uthi baba nenze njani sithi baba sibathumele sithi abayebuhleni ukudla akulethwa la abanye bafika nezimbuzi inkosi uthi baba nenze njani sithi baba sithi abazisebuhleni uthi ngoba nazi lutho nini landelani dedelana abantu makwamasabatha ngeke lonjaka ukushumayela dedelana abantu bayikhulumele bona ngoba imndeni iyayivukele manje iyayikhulumela badedele njengoba ubonaka abantu bededelwa nje beyikhulumela umhlaba wonke umhlaba uyalingana eCape Town bafika bathi sithunywe imndeni abanye bafika ngolihlala nathi nje sinje ayibona khona kade ngibona no Mpumalanga ama registration number ahlukahlukene ade ngwabona manje njengoba ngiza la indaba la ekhaya iphithisana ngekhanda mfethu uphathwa ikhanda ugide ungazi hayi mshumayeli
Siyabonga kakhulu Mshumayeli, siyabonga uNyazi lube nayo Mshumayeli, izitha likuchithele, siyamcela ushembe unkulunkulu uNyazi Lwezulu akaphebeze njalo izithe unkulunkulu akasiphe nje isibindi sibambelele kuyena sifunde nokholo ngoba uyisimangaliso. Ingane zami bese yisayinile zazi ukuthi nje ubaba akasekho. Hayi Mshumayeli, siyabonga. Siyabonga baba Thusi, Nkosi kubusise, siyaphuthuma. Amen. Nangu nomlangeni ungakhuluma naye mfundisi. Siselangeni entabeni seBreakville ngaphansi komfundisi uMdakala. La esekhaya lemphefumulo. Lapho ushembe ashintsha khona ubhombela wathi kunomuzi omkhulu wakhe kuyoba kasile wasipheli. Ukufikele ke sebuya ke isiqu sesihlanu sobhombela seUnyazi Lwezulu. Lafika uNyazi Lwezulu lazogeza lapha uqoqa wonke abantu umhlaba wonke jikelele abantu ukuthi libaqoqe bezogezwa la. Bonke abahamba emhlabeni abahamba emandulo. Njengoba ke kuphithizela la nasentabazwe lapho kwasuka khona lezi indaba kuyaphithizela nakhona. Uthe ubaba akwakhiwe eqale ngesigodlo sikaMzazela. Namanje kuyaphithizela nakhona. Indaba enkulu ke nakhona eyenzekalayo le entabazwe la zasuka khona lezi indaba zihlele emthandeni emzini amadoda bavungazela omakhaya. Zonke lezi indaba njengoba suka lena nje sebuyele khona ke ekomkhulu lamaNazaretha athe uNyazi Lwezulu kuseBethlehem lamaNazaretha ngiyakhumbula. Yebo kwathi kuseBethlehem lamaNazaretha kusekona entabazwe kuseBethlehem lamaNazaretha. Washo njalo. Njengoba basho njalo nje kule nyanga nje edlule kufike insizwa yaseLesotho eLesotho kwafika abakubo mabefika oyisemkhulu bakhe bathi phuthuma kunomuzi wakhiwayo entabazwe ushembe umqalo wendlela loyamuza kufanele uzuphele thina singazange nathi sibeke isithini lapha. Lensizwe isukile Lesotho iyafika yazokwakha lapha njengamanje lo muzi ke uyakhiwa wesigodlo sikaMzazela lapha ya ethi uNyazi kwakhiwa kuphezulu kwawo ngoba ufuna ukuthi kushaye uAugust lo muzi uJune usuphelile lo muzi wakhe. Njengoba namanje ke la yonke indawo kuyaphithizela nala lo muzi nje bathi kwasile kwasipheli nje ushembe ke useliqedile lo gama manje lapha nje bathi kwakheke isigodlo sabantu lapha azobeka khona imphefumulo yabantu nje banibona ke nje kade chaza umshumayela abala ekhaya abamiswa labashumayeli babili abamiswa la umshumayeli uMajiya nomshumayeli uSimamani ukuthi bazosebenza lo msebenzi. Siyababongela ke uNkulunkulu ukuthi abapha amandla baqhubeke njengoba kukhona zonke dodana yilo msindo obuka uTelevision ofundayo emaphepheni olalela indabeni. Akithi fika phezu kwalokho ngichazela ukuthi yothini umsindo wami athi yena umsindo wehlalo bilaqala khona kungicacisela ukuthi uyapi nendaba bese ngithi baba ngichazela ukuthi isihlalo kanjani nakhona futhi ngangazi kodwa ngangifuna ukuthi yena angichazele wase sechaza ukuthi umuntu sihlalweni ngeke libize igama kaNkulunkulu wethu waselibiza wasithi uNyazi Lwezulu. Wathi ke ungabangali uba ngabe mina ngimbiza ngegama mina umzukulu kimi kepha ke futhi right wena mangabe uthuka ngoba uNkulunkulu wena. Hayi bese ngithi baba ngiyasaba baba ngithi ngeke ngikwazi ngeke ngikwazi hayi ngoba ngigolozela ngiyakuhlonipha kuphela ngizwe intuzulu epolice station ngicele amaphoyisa wathi yena ungawacela amaphoyisa ngoba mina ngimkhulu ngidlula amaphoyisa so wena hamba lapha ngizokuvikela. Ngathi kulungile ke baba ngizoba ngasithi baba kodwa before ke sihlukane ngicela into eyodwa. Wathi ini ndoda? Ngathi baba ungiphe into eyisign noma ewuphawu engizothi mina ngiyibuza lapha ngoba kunamakhephu lapha ngibona ebuhleni kwamele ubaba umthetho ngala ithebezidla ngazi bamele ubani. So manje ngizofike ngibuzwe lapha ya so nami ngicela ukuthi ngibe nezimpendulo. Wasethi
indodana isikhathi esiningi embiza igama ubaba uNyazi ebizo izinkosi yabo lwezulu ushembe isikhathi esiningi noma kuthi uconduct inkonzo wabeka kanjalo noma kuthi uconduct inkonzo uhlezi efake iyembe lemhlophe wathi wenze njani uhlezi efake iyembe lemhlophe yebo wathi bomqaqa eshomini bomqaqa inkinongo ixaqa inkosi yamakhosi uNyazi ixaqa inkinongo la ngemumva emhlanje unomthamo onjengombani uwona beke ngawe ezulwini owenza njani uwona abekwe ngawe ezulwini manje imake mnewethu mhlawumbe uthe uba isibongo cela isibongo kwabumbani bumbani imake kwabumbani usuyile noNkulunkulu baba ke ngiqamba amapha uNkulunkulu angazi okunye okwangqinisa singiye kukhona amadoda ayizomvimba webumbana angakukhululeki into esuke ifika iletha ushembe wovamise ukuyihambisa bombana ngoba iyalimaza yebo ba ngizokutshena nje mina ngihlala ekhaya kade la kamasha kunensizwa lapha kasi ubaba nje osemdala okuthiwa umbali yebo mdala lo baba lo baba ngeminyaka ngangixoxelwa uya kasili engayigqokile ngwemhlophe lo baba ngo1970 yebo wafika umqalo wendlela kuyena wafika umqalo wendlela wathi mfana ngisize ungiyele enkosini ekuphakameni inkosi ilanga lamalanga uthi lo umbanjwa ubaba lo ngifike ngithini kuyona athi amfika uyitshela ukuthi ngithe ayibusisa amanzi abusisiwe ibise inika amanazaretha onke amanzi ngoba amanazaretha azoxabana ebese yahlukana hamba ufika uyitshela ukuthi uthunywe yimi bese ethi lo baba umbanjwa angisonti nje mina khona wathi cha ngale kathi ufika izokuzwa izokuyizwa into ngoba bengithuma iNazaretha ngeke bengithuma iNazaretha noma ngitshena nombani ombethi ngeke azayilalela so wena njengoba wena ungeyimbethi ngubemhlophe kuzoba lula nasemanazaretheni ngoba wena uyigqokile ngomhlophe amfika uyitshena ukuthi ayenze njalo uthathe noma iliphi umuntu omdala akuphelezele nifike nitshela ukuthi ayibusise amanzi ibisiphusisa amanazaretha onke ukuze amanazaretha angabi loba beyixoxa ngathi wayani babe kuphakameni bathi angiyanga ngathi mina waye bambanje ungayanga kuphakameni uyobika le ndaba bathi mfana ngasaba uthi usethi lo baba into eyenzeka sekukhotheme inkosi sishintsha ibhantshi singena esiqoni sesibili sesithathu inkosi inyanga yezulu la kwasuka khona inkinga uthi lo baba ngasha uvalo mntanami ngoba lento ngangiyitshenile ngithi mina baba kwakufanele wena hamba ungixoxela lo baba sekuhlela inkosi yamakhosi sekuhlela uthi ngolenkosazana engixoxela sekuhlela uthi ngolenkosazana akayanga khona inyanga yezulu isehlalweni akayanga kuhlela inkosi uthi ngolenkosazana ngoba ngoba into zakhe konke kwabheda ngoba uphikisane waphikisa uNkulunkulu nawe into bayisuka uyithunywa uNkulunkulu ovama ukuyenza photi siyabonga kakhulu futhi uthe igama ubani Goodman usuneminyaka emingaki bayibona nje isiningi ayiminingi iminyaka kodwa manje uhlinayo futhi bengibika emasempeleni uyibeka so bese bazongithatha ke bangisa kusisikhathi nami ngisho ukuthi amasenta akunayo inkosi ilanga ngicathi unibonana nayo yayikuphi yafikela la noma mhlambe yafika yayikuphi ngokumoya waphela uNkulunkulu uyawuthatha umphefumulo wakhe ebusuku mhlawumbe akuvayise ubone kwenye indawo mhlawumbe ungayibona usebuhleni baba mhlawumbe ungayibona mhlawumbe useJudiya mhlawumbe uyibone nje usethepeni la khona engaphansi loNyazi lezulu wawukuliphi CPC wawukuliphi yabona angibonanga baba siyabonga baba 1 on 1 naye baba siyabonga baba
lokukhuluma kodwa sengiyak-advise ukuthi ushembe bekuthuma ngosuku yebo ukuthi uyigqokile ingubo emhlophe bonke abantu webhuti bamanazarete yebo ushembe ongakabafaki ushembe bese kufaka ingubo yakufaka nathi nje siyafika hayi nabe ngajabula ukuthi belithuba ngitshele inkosi sojabula ngathi uNkulunkulu angasigcina nawe akugcine uze ugcine ufikile kuyena baba amen siyabonga futhi awusithathe sibeke ubani insizwa Ngiyaphila uzosebenza. awuphakamisisi insizwa wakithi Cha, ngumpilo mina ngwamathabi isibongo. bani Ngumpilo ngwamathabi isibongo. ehe Ngithi ake ngikhulume nami ngoshemo uyazi uthe umpilo impilo. impilo phakamisizwe sikuzwa la sondela futhi impilo msuku ya phakamisizwe impilo usithathe usibeke nje ngeindaba kaThixo wethu simkhonzayo Ngithi ake ngikhulume la ngoba ngiyabona nezinsizwa ziyakhuluma zasina zadelana. Ngwamathabi wami isibongo kodwa ke imisebenzi kaNkulunkulu ngendlela emkhulu ngayo sithi silele uNkulunkulu ebesebenza ngomoya wakhe engcwele sizwe. yeah Cha ngizoke ngifakazi nami ngoNyazi Lwezulu ngisukume ngoba siyangihlaba nami lezibhobo ngithi angikhulume nje ngaloNyazi ngemsebenzi yale emkhulu kangaka singeke singayibabazi imkhulu kangaka cha ngalibona uNyazi Lwezulu ngo-2017 namanje akukholakala ngeke ngiyibuze ngiyiphendule ukuthi awu kaza ngikholwa yini mina ngemsebenzi emkhulu kangaka emihla yenza ngalibona amaphumulo lapha leyo babhadisa inkosi yakaDlomo imisebenzi yayimihle kakhulu yayimkhulu yayisabeka ila waphuma khona inyoka abantu babekhala bephuma bebaleka zayiphuma inyoka ibhala kaxeka zenza konke into ngayicabanga emgilingwane le wayethatha uNkulunkulu umsana ukubaleka nibalekelani ayizona enza lutho inyoka ngempela sahlala sama zayidlula phambi kwethu inyoka khuluma cha ziningi insizwa ezaphendukana intombi ezaphendukana kalonyaka ngemsebenzi emihle emngaka emkhulu kangaka ngizofakaza lo nyaka ophelile futhi ngilibonile uNyazi Lwezulu usindisa ingane yayincane ehlele eduze kwami ethempini sasebuhleni lapho akazange azakhulumela uthi uNkulunkulu yasukuma engakwazi ukuhamba yachuma amathambo yasukuma ngithi nami ake ngifakaze kuloko ukuthi ngempela ushembe lesimlandelayo uNyazi Lwezulu luNkulunkulu ngiyabonga siyabonga mfowethu ngakho
Huh? Gives a spoon left. Hi, Felix Hunter, the Manara. I'll see what I'm selling.